Kha nwedzi uno wa Ṱhangule tshivhumbeo itshi tshiswa tsha C12 tsho tumbulwa na kha ḽa China, DRC, Mauritius, England, Portugal na Switzerland. Tshivhumbeo itshi tshi khou vhonala tshi na maitele maṅwe a sa faniho tshoṱhe na zwiṅwe zwivhumbeo zwa vhulwadze uvhu. Naho tshivhumbeo tsha C12 tsho wanala na kha mavunḓu oṱhe a ḽino shango, fhedzi luvhilo lwatsho lupfi lu fhasi ha 3%. Vhasedzulusi vha zwa malwadze aya a phirela vha na fulufhelo ḽa uri u ḓi tou fana na zwiṅwe zwivhumbeo, tshivhumbeo tsha C12 tshi ḓo pfa mishonga ya hayela u tou fana na Johnson & Johnson na Pfizer. Vha tshiimiswa tsha lushaka tsha malwadze a phirela vha khou sedzulusa u vhona arali hu tshi ḓo vha na ṱhoḓea ya uri vhathu vha dovhe u hayelwa sa nḓila ya u khwaṱhisa masole a muvhili. Mathina pfesesa zwinzhi nga lushaka luswa lwa COVID-19 lune lwa pfi C12 lune lwa pfi lu dzulela u shanduka tshivhumbeo. Zwa zwino ri na muḓivhi wa malwadze a phirela u bva kha tshiimiswa tsha lushaka tsha malwadze a phirela Vho Khuliso Ravhuhali. Ndi madekwana ri khou vha ṱanganedza ṱhamusi vha thoma uri ṱalutshedza uri ulu lushaka lwa tshitzhili tsha COVID-19 lwa C12 lwo fhambana hani na dziṅwe tshakha dza COVID-19 dzo no nga Delta? Ndi madekwana vho maṱhoḓe na vhaṱaleli ngeo hayani. U tshi sedza tshivhumbeo hetshi tsha C,1,2 u tshi sedza zwavhuḓi ri khou vhona zwa uri tshi na dzi tshanduko dzo no swika 14 kana zwine ra zwi vhidza uri ndi dzi mutations dzo no swika 14 dzine dza tshi konisa uri tshi kone u phaḓalala nga u ṱavhanya nga tshifhinga tshiṱuku. Musi ro dovha ra sedza tshivhumbeo tshi ri khou vhona tsho dzhia zwivhumbeo zwa zwiṅwe dzi tshanduko dza zwiṅwe zwivhumbeo zwe ra vha nazwo murahu no fana na zwivhumbeo zwa Delta, tshivhumbeo tsha Alpha na tshivhumbeo tsha Beta, zwine zwo vha hone kha magabelo mararu o fhiraho. Ndi zwine tsha kona u fhambana kana ra kona u tshi fhambanyisa na zwiṅwe zwivhumbeo zwo fhiraho zwe ra vha nazwo. Vhuhali ha hone vhuhani musi ri tshi vhambedza na zwiṅwe zwitzhili kana zwiṅwe zwivhumbeo zwo fhiraho zwa murahu zwine vha khou zwi ṱalutshedza? Zwa zwino a ri tou wana vhuṱanzi hoṱhe ho fhelelaho ngauri zwa zwino ri khou wana uri tshi khou wanala kha phesenthe tharu fhedzi dzine dza vha hone fhano Afrika Tshipembe musi ro sedza kha gabelo hili ḽa vhuraru, ngauri ndi tshivhumbeo tsho wanalaho kana tsho thoma u wanalaho kha gabelo ḽa vhuraru ḽe ḽa vha ḽi tshi khou koniswa nga maanḓa kana u driviwa nga tshivhumbeo tsha Delta. So zwa zwino a ri tou vha na vhuṱanzi ho fhelelaho uri tshi nga vha tshi na maanḓa a u swika ngafhi, mara ngauri ri tshi sedza ri khou vhona tshi na vhushaka na Delta na tshivhumbeo tsha Delta na tshivhumbeo tsha Beta, ri nga vhona tshivhumbeo tshine tsha nga phaḓalala nga u ṱavhanya tsha kona u kwamesa vhathu vhanzhi nga tshifhinga tshiṱuku. Vho maṱhoḓa, zwa zwino ri tshi khou amba ndi ngafhi hune vha nga vha ṱhamusi vha tshi khou vhilela uri hetshi tshitzhili tshi hone nga maanḓa ṱhamusi kha mavunḓu ane ra vha nao fhano Afrika Tshipembe, na uri kani zwi nga vha u ri swikisa kha gabelo ḽa vhuṋa ri tshi khou bva kha gabelo ḽa vhuraru? Musi ri tshi sedza ro thoma u tshi wana kha vunḓu ḽa Gauteng province na vunḓu ḽa Mpumalanga. Hezwo zwo itea nga ṅwedzi wa May. Zwa zwino nga June ra wana tsho no fhirela kha vunḓu ḽa KwaZulu-Natal na vunḓu ḽa Limpopo province kha shango ḽino ḽa Afrika Tshipembe. So zwa zwino ri tshi sedza idzi mbalombalo dzine ra vha nadzo ri khou wana uri kha mavunḓu tshi hone kha mavunḓu a rathi ane ra vha nao fhano Afrika Tshipembe, hune tshi khou sumbedza tshi khou ḓi phaḓalala tshi tshiya. Ende ndi tshivhumbeo tshine musi ro sedzana na gabelo ḽa vhuṋa tshi nga ḓivha tshone tshivhumbeo tshine tsha nga driver gabelo heḽi ḽine ra khou ḽi lavhelela ḽine ḽa nga vha hone hanefha nga ṅwedzi wa Nyendavhusiku. Vho maṱhoḓe na vhathetshelesi, musi vha tshi khou amba uri tshi kha ḓivha kha phesenthe tharu, a huna nyofho na dza uri zwi nga ṱavhanya kana zwi nga dovha hafhu zwa hulela? Nyofho dzi hone, mara zwine zwa ri thusa ndi zwa uri musi ro sedzana na dzi vaccine kana mihaelo ine ra vha nayo fhano Afrika Tshipembe, ri khou vhona uri i nga kona u lwa na tshitzhili itshi kana tshivhumbeo itshi tsha C,1,2 ngauri sa zwe nda zwi sumbedzisa afho nṱha ndo sumbedzisa uri tsho dovha tsha dzhia na dzi tshanduko dza Delta, tsha dzhia na dzi tshanduko dza Beta dzine fhano Afrika Tshipembe na mihaelo ine ra vha nayo i khou kona u lwa na zwivhumbeo izwo zwe nda zwi vhalaho afho nṱha. So tshivhumbeo tsha C,1,2 zwi a konadzea nga maanḓa uri mihaelo ine ra vha nayo i kone u lwa na tshivhumbeo itshi tshe ra livhana natsho zwa zwino muhashi. Vho maṱhoḓe na vhaṱaleli afho hayani. Ṱhamusi nga sekende dza 10 fhedzi ndi khou tama u ḓivha uri ri khou bva kha khalaṅwaha ya vhuria ri khou dzhena ṱhamusi kha khalaṅwaha ine ya ḓo vha u tshi khou fhisa, zwi nga tshimbila nga nḓila ḓe siani ḽa tshiimo tsha vhulwadze ha COVID-19 Afrika Tshipembe?
zwino u tshi to sedza hu nga si tovha na phambano khulusa ngauri wo sedza na magabelo mavhili kana gabelo la vhuvhili la vha hone ndo ḓivha gabelo la vha hone musi ri kha ṅwedzi hoyu wa tshilimo so u nga si to vhona hu na tshanduko nnzhisa ende u nga wana uri tshitzhili tshi nga ḓi phaḓalala nga maanḓa ngauri musi ho rali hu tshilimo vhathu vhanzhi a vha tsha tou dzulesa mahayani vha tshi khou pfa phepho vhathu vhanzhi vha ḓi wana vha nnḓa vha maḓikitani o fhambananaho so u nga tou sumbedza uri vhathu vha tea u ḓiṱhogomela nga maanḓa sa hezwi zwa zwino ri tshi khou amba ro sedzana na tshivhumbeo tshiswa tsha C,1,2 so vhathu a vha ḓiṱhogomele nga maanḓa ngauri tshitzhili tshi ri nga wana tshi khou phaḓalala nga maanḓa ngauri vhathu vhanzhi vha ḓo vha maguvhanganoni vha tshi khou tshimbila mimoḽoni na fhethu ho fhambananaho vho maṱoḓe na vhathetshelesi. Vho Ravhuhali ro livhuwa nga maanḓa ḓuvha madekwana vhuḓi ṱhalutshedzo dzavho dze vha ri ṋekedza dzone ndi Vho Ravhuhali ri tshi khou sedza mafhungo ane a kwama tshivhumbeo tshiswa tsha vhulwadze ha COVID-19 tshine tsha pfi C,1,2.